Amakipe y'ibihugu ari mu gikombe cy'isi amaze iminsi ahatana arwana no kurangiza imikino mu matsinda. Imikino yo muri iki cyiciro niyo isobanura neza icyerekezo cy'amakipe, aho aba afite inzira ebyiri. Inzira ya mbere niyo kujya mu kindi cyiciro, iyo ngiyo yanze isigaye iba ari yo gusubira mu rugo. Uretse kuba abakinnyi n'imikinire yabo ari byo bitanga icyerekezo cy'aho ibintu bigana, abafana ku rundi ruhande nabo baba bafitiye runini amakipe yabo baherekeje. Muri iki gikombe kibera muri Qatar, ibyishimo byatashye abakunzi b'ikipe y'Ubuyapani umukino wayihuzaga na Espagne urangiye. Aba bafana batangiye gukora akazi badasabwa cyangwa badategekwa gukora, ko gukubura muri stade ahantu hose hari imyanda. Kubona ibi bikorwa ntibyabura kwerekana ko ikipe y'Ubuyapani yakoze icyo abafana bari bayitezeho. Ubuyapani bwarangije uyu mukino butsinze Espagne ibitego 2-1. Undi mukino wabaye ku munsi Ubuyapani bwakiniyeho na Espagne ni uwahuje Maroc na Canada bari kumwe mu itsinda F. Maroc yarangije itahanye intsinzi y'ibitego 2-1, iba ibonye itike yo kwinjira muri kimwe cya 16 bwa mbere kuva mu mwaka w'1986. Ni ukuvuga ko harashize imyaka 36 Maroc ikina ariko igataha imburagihe. Urebye iki gihe cyari gishize ukareba n'imyaka y'abakinnyi bakira muri ikipe y'igihugu ubu, wabona ko abenshi bari bataravuka. Ku ruhande rwa Canada yo gutsindwa uyu mukino bisa nk'ibitaratunguranye kuko irinze itaha idatsinze umukino n'umwe wo mu matsinda. Umutoza wayo John Kedman yavuze ko bishimiye ibyo bakoze nubwo byari kuba byiza iyo bakora neza kurushaho. Avuga ibi yumvikanishije ko batari baherutse mu gikombe cy'isi. Ku munsi wa kane kandi ubwo imikino mu matsinda yari gikomeje, Ubudage bweretse Costa Rica byari kumwe mu itsinda E ko atari ikipe y'akana, ubwo umukino wabahuje warangiye butahanye intsinzi y'ibitego 4-2. Gutsinda k'Ubudage ariko nta kintu na gito byabumariye kuko butakomeje muri kimwe cya 16. Byari gushoboka gusa iyo Espagne itsinda Ubuyapani nabwo uyibera ibamba. Gutsindwa wagerageje uko ushoboye ku rundi ruhande bishobora kuba bitababaza cyane nko kuba hari uburangare wagize. Ibi mvuze bishimangirwa n'umugabo witwa Denis Mataposos wo muri Costa Rica wavuze ko batababajwe no kuba baratsinzwe kuko bakoze iyo bwabaga ariko bikanga. Indi mikino mu matsinda yabaye ku munsi wa kane ni uwahuje Ububiligi na Croatia ukarangira ari ubusa ku busa. Uyu mukino urangiye abafana b'Ububiligi bavuye muri stade bazunguza amabendera y'igihugu cyabo, atari uko bishimiye uko ikipe yabo ivuyemo, ahubwo ari nko kuvuga ko no kugera mu gikombe cy'isi biharanirwa kandi babigezeho. Croatia yo yamaze gutambuka kuri uyu wa mbere izahura n'Ubuyapani muri kimwe cya 16. Ku ruhande rw'amakipe y'ibihugu yamaze kubona itike yo muri kimwe cya 16 nka Senegal ubu yatangiye imyitozo. Senegal yarangije ari ya kabiri mu itsinda A yari irimo, ikurikira Ubuholandi bwayirushaga inota rimwe. Imikino yo muri kimwe cya 16 iratangira kuri wa gatandatu. Ubuholandi burakina na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Argentina y'igihangange Messi ikina na Australia. Naho ku cyumweru Ubufaransa bwatsinzwe na Senegal buzakina na Pologne, noneho Senegal ikine n'Ubwongereza. Ku wa mbere hari umukino uzahuza Ubuyapani na Croatia. Nyuma yaho hazakurikiraho umukino uzahuza Brazil na Korea y'Epfo. Mbibutse ko umukino wahuje Brazil na Cameroon warangiye Cameroon itsinze igitego 1-0. Aha twabibutsa ko nubwo bwose Cameroon yatsinze Brazil ariko itakomeje muri kimwe cya 16 kuko yakumiriwe nuko Ubusuwisi bwatsinze Serbia, bityo bituma Cameroon itabona amahirwe yo gukomeza. Naho Maroc ikipe nayo ihagarariye umugabane wa Afurika izahura na Espagne ku wa kabiri, nyuma hazaba umukino wa Portugal n'Ubusuwisi. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.